So pagi tadi Trump telah sign official executive order untuk Bitcoin Strategic Reserve, tapi market telah dump. Kenapa ini berlaku? Ini mungkin sebab dalam video di mana Trump sign executive order ini, dia tak sebut apa-apa pasal membeli Bitcoin untuk masukkan kepada Strategic Reserve. Dia telah cakap Strategic Reserve akan menggunakan Bitcoin yang sedia ada dan tak akan menggunakan duit dari American taxpayer. So that could mean that they are not buying any Bitcoin untuk strategic reserve ini. Apa yang pelik ialah kalau Trump betul-betul ialah crypto president, kenapa dia tak beli Bitcoin, which is the real neutral commodity? Kenapa dia sebut pasal XRP, ADA dan Solana dan nak tambahkan altcoin ini kepada strategic reserve, sedangkan altcoin ini ialah privately owned American companies dan bukan sebuah commodity seperti Bitcoin. So analysis atau teori saya untuk sekarang ialah the market will continue to be bullish leading up to this crypto summit yang akan berlangsung nanti pada 2:30 pagi kalau saya tak silap Malaysian time. I think the market will look for reasons to be bullish dan akan harapkan Trump sebut spesifik kripto semasa summit ini. Tapi selepas summit ini, saya rasa dia akan jadi sell the news event depending on what Trump says. Kalau Trump tiba-tiba cakap Amerika akan beli 1 trillion worth of Bitcoin, then maybe we may be able to maintain the strength and continue to move upwards. Tapi kalau tak ada sebutan pasal dia nak beli Bitcoin, I think it's going to be hard for the market to maintain its strength.